Uyu munsi nibwo perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko niba hatagize igikorwa ngo Amerika ikurireho ibihano by'ubukungu yishyizeho, ifungurwa ry'uyu muhora wa Hormuz rigomba kwibagirana mu mitwe y'abatuye isi. Yagize ati ntabwo dushobora kwemera ko amahanga anyuza peteroli muri uyu muhora, nyamara mu gihe twebwe tutemerewe kugurisha iyacu ku isoko mpuzamahanga. Arongera ati igihe Amerika idashobora kubahiriza amasezerano twagiranye igihe twari turi mu gahenge k'intambara, natwe ntidushobora gufungura umuhora wa Hormuz koko. Igitangaje, kibabaje kandi giteye ubwoba cyane kurusha ibindi nuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ntacyo ashaka kubivugaho. Mu kiganiro n'abanyamakuru ba Al Jazeera, Scott Olinga yavuze ko byibuze ku munsi umwe Iran ihomba agera kuri miliyoni 160 y'amadolari ya Amerika yaturukaga mu itunganywa, igurishwa ndetse n'imisoro ya peteroli yanyuzwaga muri uyu muhora wa Hormuz. Yabwiye aba banyamakuru ba Al Jazeera ko mu gihe igitutu gikomeje kwiyongera ariko ingabo za IRGC zikomeje kugaragaza amagambo yo kwiheba. Ibi byose bibaye nyuma y'uko Amerika ivuze ko itazakurira Iran ibihano by'ubukungu yasize ku byambu byose bya Iran. Iran nayo kugira ngo yerekane uyu muhora wa Hormuz ufitiye isi, uwufungura mu gihe kitageze no ku munsi ihita yongerera ufunga. Ese ibi bivuze iki? Ubucuruzi bwa peteroli buri buze kuza guhagarara cyangwa n'intangiriro y'ikibazo gikomeye cyane kurushaho? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru akomeje kuvugwa ku mpande zombi, yaba uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se uruhande rwa Iran. Turebe koko niba binashoboka ko uyu muhora wa Hormuz ushobora kuba wafungurwa vuba, cyangwa se ibyo bitekerezo by'uko umuhora wa Hormuz wafungurwa bikaba bimeze nk'ibidashoboka, ari nko guhembera amashu. Mu itangazo riheruka, Amerika yavuze ko impamvu yafatiye ibi bihano Iran ari uko yishe amasezerano y'agahenge ceasefire. Umuyobozi wa Amerika Donald Trump yavuze ko Iran yagaragaje ibikorwa by'ubushotoranyi cyane cyane ahegereye umuhora wa Hormuz. Umuyobozi wa Amerika Donald Trump yavuze ko Iran yagaragaje ibikorwa by'ubushotoranyi mu nyanja cyane cyane ahegereye uyu muhora wa Hormuz, kandi ko uyu muhora wa Hormuz ari wo ufatiye runini ubucuruzi bwa peteroli ku isi. Iran yavuze ko idashobora kuwufungura mu gihe Amerika ikomeje kuyishyiraho igitutu gikomeye, harimo no gufatira amato yayo. Ibi byateye impungenge zikomeye ku isi kuko bishobora gutuma igiciro cya peteroli gikomeza kuzamuka ku kigero kitigeze kubaho mu mateka y'isi. Amerika yavuze ko igiye gukomeza ingamba zikomeye zirimo gufatira amato ya peteroli afitanye isano na Iran, kongera igitutu mu bya gisirikare, guhatira Iran kwemera ibiganiro ku nyungu za Amerika. Ikibabaje ngo nuko ibi biganiro bigamije kugabanya imbaraga za Iran mu karere, ubwo hari ubushyamirane bukomeye. Amakuru avuga ko ibi biganiro bidashobora guhagarara burundu. Hari icyizere gito cy'uko impande zombi zishobora kugera ku masezerano, ariko rero kugeza ubu uko utumvikana ko kuracyari hejuru. Kuri iki cyumweru tariki ya 19, abayobozi ba Iran bavuze ko bongeye gusubika ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz kandi bashyiraho amabwiriza akakaye kuri uwo muhanda w'ingenzi w'ubwikorezi bwo mu mazi, nyuma y'uko Amerika ivuze ko itazakuraho blockade cyangwa se ibihano by'ubukungu yashyize ku byambu bya Iran. Ikigo cy'Ubwongereza gikurikirana iby'umutekano wo mu nyanja cyatangaje ko amato ya Islamic Revolution Guard Corps IRGC yarashe kuri tanka mu gihe yageragezaga kunyura muri uwo muhora ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Reuters yatangaje ko ubwato bwari butwaye ibikomoka kuri peteroli bwari bufite ibendera ry'Ubuhinde nabwo bwagabweho ibitero igihe bwari buri muri uwo muhora. Iyi ni Rwanda News Official, murakaza neza. Iyi ntambara iri hagati ya Amerika na Iran ikomeje gutera impungenge isi yose. Hari abasesenguzi bavuga ko nibidahagaritswe ingaruka zayo zizagera kure cyane kurusha uko abenshi babitekereza. Uyu muhora wa Hormuz ni umwe mu mihanda y'ingenzi inyuzwamo peteroli ikoreshwa n'ibihugu byinshi ku isi. Ibinyamakuru n'abasesenguzi hirya no hino ku isi bivuga ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bishobora gukomeza kuzamuka mu gihe uyu muhora wa Hormuz wakomeza kuba ufunze. Ibi bivuze ko ibiciro by'ibiribwa bizamuka, ubwikorezi bugahenda, muri make ubuzima bugakomeza kurushaho kugorana. Mu by'ukuri nta gihindutse, ubukungu bw'isi bushobora kurushaho guhungabana bikomeye. Isoko ry'imari rishobora kugwa, ibigo byinshi bigahomba ndetse n'imirimo myinshi igatakara. Bityo rero ubushomeri mu rubyiruko bugakomeza kurushaho kwiyongera. Ariko ibyo ntibivuze ko ari ikibazo cy'ubukungu gusa, umutekano nawo wahita uhinduka muke cyane ku isi. Nk'uko BBC ibivuga, iyi ntambara ishobora gukwirakwira mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibi bishobora gutuma habaho intambara yagutse cyane ihuriwemo n'ibihugu byinshi. Ni ukuvuga ngo biramutse bigeze aho ngaho, isi yose yabihuye n'akaga gakomeye kuko intambara y'isi ya gatatu yabishobora kuba igiye kongera kuba. Ku ruhande rw'umutekano, Reuters ivuga ko ingabo z'ibihugu bikomeye
zikomeje gukusanywa muri ako karere. Ibi birushaho kongera ubushyamirane kandi bigashyira isi mu bihe bikomeye. Kumvikana ko ingaruka zikomeye zihita zigera ku baturage batuye muri ako karere. Abantu benshi bahita batangira guhunga, ingorane z'ibura ry'ibiribwa zikiyongera ndetse n'ubuvuzi bukagorana kuba bwabonekera ku gihe. Abana, abagore, abasaza nibo bakunze kugirwaho ingaruka cyane kurusha abandi. Ibi bishobora guteza ibibazo bikomeye by'ubutabazi mu gihe kirekire. Ibinyamakuru nka The Guardian bigaragaza ko nubwo ibiganiro bikiriho, ukutumvikana ko gukomeje kwiyongera. Ibi bivuze ko amahirwe yo guhagarika intambara ataraba menshi cyane mu gihe nta gihindutse vuba. Bimwe mu bihugu bihuriyeho kuba biri mu muryango wa OTAN na Amerika byamaze gutangaza ko Amerika n'ibitikuye muri iyi ntambara irimo muri Iran biri buve muri NATO. Ibi bivuze ko iyi ntambara atari iy'akarere cyangwa se Amerika, ahubwo ari intambara y'isi yose. Ndabashimira kuba mwakurikiranye iki kiganiro. Iyi ni Rwanda News Official.